O te fia whaafelo I atu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au, ma lole soifua manuia, o se mea whaafonga o tala la Radio Samoa. Tala tomua le asolua. Wa umi tele o na tatali tangata ngā lulua I le soifua maloloina I totongi o aso malolo na whai mai o le atu e whaasao mai. Pei tai o le alava I le aise mea. E tusa ma le se fulu ma le lua sui o le whaala putupotonga tau si mai e ni usila I kala I stiti. Na tutu mafua na nafi whaafisanga I Mali Emergency Department. Ale fale mai tele I kala I stiti matau wala au, le tele o tausanga, o whaatali pea mo se tali. O le lapele nei nā lia e na uaso e su e le sui o le matanga luengo pisinisi le whaingolo o whaieto tongi a pūlinga whaitu malo le soifua malo loina. Po o District Health Boards na iai tausanga walu, whaatusa I le tū la fono. Whinaua nisi o sui na iai ana nafi, o le ua walu tausanga o whaatali. Whaamaoninga me le sui o le whaalapo spotonga, e silia ma le tolo se lau ma le lua a whe tangata o lo onofo ai tā lafu ai le pūlenga le soifua malo loina, tusa lea ma le lua piliona. Ai mai le sui o mtanga luenga, o lo ngalo e nei le vave e toe totongi ma iai totongi o aso malo e le isa o na whai. Le ise aso mautinoa o whai lo mai e na o na whai mai, o le masino o Novema le o lo va ai I ai. Na whaata ia tangata ngā lulua I le taulanga whaatau o mangele I le ala usu atu ana nafi wa whaalea ngaina I le au ngā oi le mola. Reportia e tusa ma le lua se fulu afe le tau o mea tō tino wa whaalea ngaina. Ma o leana wha o ngāta avale e tata e ai wha malama o whale o loa. Ai le sui o le pūlenga o le taulanga whaatau wa matua whaate ia ma na ia moli mau I le News Hub o reportina o atu ia te ia le vavea ana nafi e lua ta avale o lo o tau ma whai o so wha I le Red Rat. La talata leitu la lua el vavea o leana o sofa I ai, ma o leana vave I ai leo leo. Whaale tonu le vaalele la tamba o iai lungo le ea, o le mafu anga leo le whaamanu ali o nisi o le pāsesem le o whai ngā luenga na nafi. Se fulu whaata avale el whale mai ina whaanatinati atu il malai vaalele whaavao maloi au kilani, whaapea nisi au nanga ile la talata leitu la whaai lea fiafi. Leana o latau whaatalia el taunu umai o le whai ngā malanga sau mai sini I au se tālia. E tusa ma le lima se fulu tangata o le pāsese na tonga fitia e suia la o whai ngā luenga St. John. E peona reportia le Herald, ma e to atasi na whaamanu aliati ngā ina a oisi o manu anga mitimiti. Reportia o le to se fulu o le pāsese. O le ana awina atu le whale mai middle moa, to atasi le whale mai tele au kilani, ma le isi to atasi le whale mai o tamaiti le Starship. Wa whaato ese le tā me tusa ma le whaale tonu o le waa wa mafuayona manu nu o le pāsese whaapela o whai ngā luenga. E tāne leitu lai ono I le fiafia na nafiolo o pisi pea te avale ambulance I le malai vaalele. Moli maua nisi o le pāsese, na whaate ia I lātou I le pa u whaafua se I o le waa a o iai I lunga I le vani monimo, ma o le mafua anga lea o le manu nua. Wa filifilia Simon Richards e avea mata I taifonofo o le New Zealand Transport Agency po le NZTA. Whaamauninga lea mai le malua na nafi, ma e le ngata o lea na ia taita ia le pātia le National I tausanga walu. A o lea foina ia tau a vea le tofinga Minister o Whemalanga Inga. I se pepo whaamtalanga mai le Minister o Whemalanga Inga Simeon Brown o Bridges o se tasi e lava lona to mai maanga waa. I tū tau Whemalanga Inga ma uono mea le filifilia o ia I le tofinga tolu tausanga. E tofia nei Bridges e a vea mata I taifono o lo onga lue ai o le pulesilia o Auckland Business Chamber mai le lua afe luas fulma le lua I na uali taia mai pulo kiki. A tala whaai o lo iaila mana onga le malo ia awana I whaitau lia li o wata o trust se mawala lalo tupe maua maile si itanga, leo le awhanga I lunga la funga tutongi e amatalo ia mai laso mua mua o apirila. O le tausanga tal waina whai mai ele whai ngā malo sa iaia le labor, o le asi I le tolos fulwiva pasene le maua lunga la funga tutongi trust, a mata mai le tausanga wha ale tupe, lua afe lua wha solo atu le lua afe lua lima. I lalo le whai ngā malo fau ua iai nei, o leo lo mana o e toe whaia I ai teu teu ngai wha atu mawai Bear Trust e lalo mai o le se fulu afe tā lātu pe mawe le tausanga. I le pasene e tolus fulu male tolu, a o isi umai sili atu e tu I ai le tolus fulu iwa pasene la fonga tutongi mai tupe maua. I whaino mera wha atu sa tusa lo I ai. E tusa male fitus fulu wono afe trust o leo lo o tutongi la fonga, ma e tusa male fast fulu iwa afe o le a mawe le tolus fulu iwa pasene, a o le isi luas fulfitu afe I le tolus fumal tolu pasene. A o wha ai ele malo I lea teu teunga, wa iei fo ile papolenga ina na I tau mawhai nisi e wha atu trust e tele ma vai iei le tino I tupe u wha atapula a iei ina ia avea ma alufanga e le mawai I le tolus fulwiva pasene. O tala nala Radio Samoa, manu yele nei tai au.